Kapendeng Umyong Cricket Association kalakot sengabahan nak benta ke Second Christmas Cup T20 Knockout Cricket Tournament Arjar Arpulai kabenlong habnai nok pra menta usnem. Ya kini ka knockout tournament kaba en sya tang sangut kirang ilek kai gibom degi khasi. Bad ya kaba en penia lek kai da bol Maruti Kul en penlong Hamadan dom maulum pendeng Umyong. Bad ka kenhun kaba job ya kini ka tournament kan yok khur ya ka song pisa kaba silak tengka lembar ke trofi. Kat ba ka kenhun ka bawan ba arpat kan yok pedang ya ka song pisa ka ba san pau jar tengka rengkat bar ke trofi. Ha ka ba en samru ya ka khusna man of the match man la ke jing elek kai. Bad ka final pad en samru ya khusna best catch, best bowler but man of the series. Ka tarik ba khadu ban pedang ya ka entry fee ka ba nri hojar tengka kan long halaniswa ka arpotrik naiwing Arjar Arpulai ha ka ba ki kenhun ki ba wan ban simbenta in habro ban siu ya ka bai umpire kabolong sunspat nengka sisin yelek kai. Namta ki jingtip ki bakhambania ki kenhun ki bakwa bani simenta kila banwat jingtip dak ba telefon hakini ki nombor khandai saw line riu lai pra r saw lani nyau not san khandai lai saw bat pran nyau lai r not nyau pra saw khandai pra.